Iako živimo u vremenu u kojem se veruje da čovečanstvo napreduje, nasilje je bilo i ostalo suštinski problem svakog društva. Borba protiv nasilja podrazumeva propagiranje moralnih vrednosti, tolerantnost i dizanje građanske svesti o važnosti ove borbe svakog pojedinca. Upravo svesni važnosti građanskog aktivizma, Centar za nove komunikacije do Kukino u saradnji sa Institutom za održive zajednice i USAID-om otišao je korak dalje i pokrenuo supergrađanin.com, web platformu na kojoj građani u Srbiji potpuno anonimno mogu prijaviti i mapirati bilo koju vrstu nasilja. Mi smo napravili supergrađanin.com kao prostor na kome može da se prijavi nasilje, na kome može da se uoči koja količina nasilja nas u ovom društvu okružuje i koji može u nekoj krajnjoj instanci da se iskoristi kao alat ili pomoć državnim institucijama u sprečavanju tog nasilja. Ova inicijativa realizuje se uz podršku organizacija građanskog društva iz 10 gradova Srbije, a situacija na terenu, što se statistike prijavljenog nasilja tiče, različita je za svaki od njih. Što se tiče tih nekih podataka statističkih, u 2011. godini imamo 440 prekršaja iz ove oblasti, što je nekih 15% manje u odnosu na 2010. godinu kada je bilo 519 tih prekršaja i samim tim smatramo da je stanje povoljnije. Znači, samim tim ćete vi pomoći, imat ćemo neku sliku gde se, u kojim mestima se odvija, koliko nasilja i koliko je to nasilje učestalo. Pa, Do Kukino iz Beograda je kontaktirao nas kao i 9 drugih organizacija širom Srbije. Ova akcija se sprovodi još u 9 gradova, Zaječar je 10. U okviru Super građanin, projekat se naziva Građani protiv nasilja 2.0. Akcija ide dobro i ima efekata. Ovo je sajt Super građanin i tu markiramo nasilje. Evo vidiš, ovo sve crvene tačke, to je sve prijavljeno nasilje u Novom Sadu, Beograd, Kragujevac. I ovde, ako si uspela da zabeležiš mobilnim telefonom fotografiju neku ili fotoaparatu, možeš da ostaviš ovde ime i prezime. Ako ne želiš da se zna da si ti poslala, ne moraš da ostavljaš ništa od kontakta i samo klikneš pošalji i markiraš nasilje. Tim ljudi koji radi u Do Kukinu pregleda te slučajeve, odnosno na osnovu postojećeg press clippinga i drugih izvora informacija utvrđuje relevantnost i taj se slučaj pojavljuje na samoj platformi. Takođe, moguće je kategorizovati nasilje po nekoliko kategorija, recimo vršnjačko nasilje, nasilje u porodici, nasilje nad LGBT osobama, druge vrste nasilja nad životinjama ili na poslu, recimo, i na taj način specifikovati te podatke. Takođe, ukoliko je potrebna reakcija državnih organa, moguće je to označiti, pa ćemo mi u saradnji sa organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava po tome reagovati. Institut za održive zajednice već 6. godinu sprovodi program podrške civilnom društvu koji se realizuje uz finansijsku podršku misije USAID u Srbiji. Cilj ovog programa je da prepozna dobre inicijative građanskog društva u Srbiji i da im pomogne ne samo donacijama, već i programima obuke da probleme prepoznaju i rešavaju. Podrška Super građaninu praktično odražava neku našu težnju koju mi ispoljavamo kroz ceo program, da prepoznamo zaista neke urgentne teme koje su u datom momentu, ali u nekoj široj društvenoj perspektive veoma bitne za sve građane sa kojima se velik broj građana suočava i koje su zaista urgentne po pitanju njihovog rešavanja sa stanovišta boljitka čitavog društva. Do Kukino je jedna od organizacija koja je u datom momentu pred nas izašla sa jednim veoma dobrim, interesantnim, inovativnim projektom koji ima zaista jedan potencijal da mobiliše širu društvenu zajednicu i da problem nasilja na jedan interesantan, atraktivan i angažovan način prikaže javnosti i angažuje tu čitavu javnost u rešavanje ovog veoma bitnog problema. Poseta koju web platforma Super građanin beleži svedoči u prilog tome da su građani u Srbiji svesni da je nasilje postalo društveni obrazac ponašanja i da zatvaranje očiju pred njim predstavlja nasilje nad onim što nas čini ljudima.